Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatunod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan awali, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinasadut ko sa anak amamatpati iti anyaman nga ibagbagada may papan kinibakit ko. Gapu tanagaget daytoy. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Wally. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagimasan natin lutong bakit? Nangalamang ay kadagiti nga uong. Kat ije bantay Talaga nagagat ka pa nagsapol iti uong No sa anak anagaget, anya nga iti sidaan ta. Sabagay mo't kadya. Magbagay na ito'y bulong pariyang ang laok mo. Ala, mangan kalaeng. Mangan kakit di. Saan ka asumana Nay, sino nga natakatsat mo? Dagijay kadwak amapan agbirbirok iti uong. Apay, handa man mapan nyo pagbirukan iti uong. Wan, ngam inton bigaton. Mayat ang aron. Addan to man sidainan. Uray, oo nga kanayon ti sida. Sana ka mauma. Ada ka manen anak ka indayaw, dito'y sirok ti kayaw. Di bakit mo manen ti rimwara nagsapol iti pagbiagyaw? Abay, nanang, anda ka di problema? Sika ti lalaki, anak ko. Sika kumamot ti agsalukag. Saan to pa yung agrek-reklamo ni Agnes? Apay, ada kayo ti masikuran. Kaputasaan nga agrik-reklamo ti asawam, di ka matan aggaraw. Sana bali tawan pa yung anak may. Agsalu kagagto no, maadaan kami iti anak. Nakasukat ka mo pa kayo? Papanam ngay? Agpailiak. Anya nga tiaramido mi jili? Mapan ko man ila ko jay uong anaalami. Kan nagalaak mat lang iti balang aparya nga ilakok. Adu matlatta ti gumatang iti balang aparya. Apay ngay nga ilakom tinaalam nga uong. Isupay ko masidaan ta. Gumatangak iti sabali ang masida. Tapno saan nga uong akanayon ti sidsidaan ta. Anya nga oras kan tuwa ngay nga agawad. Amangan nurabi inton. Apay ngay? Saan kan nga agdamag? Basta tinapatag, agawidak. Kwartaman nga ron. Awan ba'y pulos kwartak may. At ti 300 pesos. Agyaman bakit? Mapanak man makiayayam iti bingo. Imbagla pagpalpalabasan iti oras. Sige nga rod, tamapanak matan. Imbag man pare, taadda pakibinggom, kaya't awan matrabahom. Ginawat ko kani bakit ko pare. Inikanak mo iti 300. Di iyay ayam bareng umado. Saan nakakadi nga ungungtan ni bakat mau? Saan man pare? Nasingpot kanyak ni bakit ko. Sa dino nga nga ti ayan ni bakat mo ita? Nagpaili. Mapan ka no aglako. Bilibak mat kan ni bakat mo. Nusyak nga ta, ti awan ar-aramiden na. Ay, amangan no pang oran na kun ni bakat ko. Sa bali ni bakit ko pare. Nagagit kan saan nga gungunget. Di naktaktakan. Tani, inakon makibingko. Bingo! Nay, nagswerte kamot tunwalay. Namin ano kan anak bingaw. Idinto ta siya kat saan pa'y apulos. Kasta talaga na. Gagangay tiawan makukwarta na. Agsuswerte. Nangalaam nga agpaiso iti kwartam. Katawan mo trabahom. Nagtakawam. Na, abay, agropro pa akayamat ngagtatakaw na. Inted ni bakit ko ti kwarta. Nagsaya atan ta ikan na ka ni bakit mo iti pakibingaw. Awan ata nasingpot ni bakit ko na. Ay, no siya, di nakpulos ikan nila kay kaw. Makilablabada aklaan. No ada pakibingaw. Pagpalpalabasak lang mo iti oras, ti rason na makibinggo Tawan kat nga rod ni bakit ko. No siya, na di kak iti binggaw. Ay, berbiro kan ti bagik.
Isu nga ikarigatak ti agdiskitar tapno adalaang maibinggaw. Apay nga. Rabiin nga maawan pa lang ni bakit ko. Ay, makaturturog akpay kitin. Sana balit nakaluto ak matan itin na po'y. Mangan tolatan inton sumangpad. Adamot nga tayo sangpet na ama sida. Saan ko latan nga itrang katirinaw, tapno saan to na masapol nga agtuktok. Awan matloko at tao dito yung lugar may. Anda ka kaya man bakit? Apa yan, nagrabi ka asimang pat? Ay, nagpasyar kami ngamin kadagiti kakaduak amapan agbirbirok iti uong. Bakit? May liwak mat kan ka? Ay, mabalin ka diwali. Saan nga ita? Nabanugak. Bakit? Nabayag mat Nabanugak ko nakmat. Nasakit ti bagbagik. Kasano kat sadot kamot ngamin nga agtrabaho. Siyak mutlatan ti agtrabaho. Wala nga rod. Ginanakan. Saan ka napilitin? Numabisin ka, mapan ka mangan. Adda ginatang ko ama sina. Adda jay kusina. Sige nga rod, tinakman mangan. Dakpay nang rabi. Sika ngay, nangan kan. Awan. Nangan kami ni tibalay ti maysa akadwami. Wala nga rod. Iturog mo, tay, nakmangan. Nagpintas ka mo tan, bakit? Papanamanan. Ay kat agbirok iti pagbiyagan Panawan nakmanan, kat awan pa'y mailuto ang masida. Adto'y ti pagkaan mo, di takarinderya ni Manang Delia. Ay, di amanak, bakit? Mayat mo, tapno, saan ako nagluto? Aywan, no sa anak a makaawid inton rabi bigat ton ti panagawid ko. Anya? Di kurang nga rin ti intad mo apangkaan ka. Oh, adto'y tinayon na. Basta nagpakadaakan ka, di nakawag-awagan no sa anak a makasangpat. Uwan bakit? Basta agan anad ka akanayaw na. Ayos laan kan ka, nga uray saan nga agawid ni bakat mo? Nagpakadamay. Sa dino nga'y tipagturugan na. Ado mo tiyam amo na. Ay, unay kan pare. Baybay amatan ni bagat mo. Baybay ang nasasawam mo't pare. Intun kwan, naglalaki ni bagat mo. Nasingpet ni bakit ko pare. Diyak mamati ang maaramid na tiyag lalaki. Ay sos, saan kang agsigsigurado pare? Pangaasim man pare. Saan mo kumamata sabsabidungan ti panunot ko Apro sa mantatyan mo na nakaidda di ta indayon. Nagsugak na ron na na. Ay, arig mo pa'y tay babaw, apapakpakan latan. Aday wandak man na nang. Tani, agwilwilo aka maturog. Amom ka day, ti agwarwaras at chismes. Ay nananang bakbakitan kayo ng chismosa kayo pala. Liklikan nyo man di makichismismis. Ta sana nasaya ti kasta. Kano si ka ti pagchismismisan dagiti taaw. Umapaldalaan kanya. Ta swerte ak anang asawa kan ni Agnes. Wala, gapaw tayo sutimang pakpakan ken ka. Ngamrugrugitan na taulom. Ati man lay bagbagayon. Kat isumat ti damag. At dalalaki ni bakit mau. Pangdadaal dalang day tananang. Alaki din. Aday wandak tap no may turog kon. Nay, ada ka mo't walay. Wala na. Makibinggo ak man manen. Pagpalabasan iti oras. Apay, inikan na ka manan ni bakit mo. Wala na. Amom, ti paggapgapuan tit itid na kan ka. Saan ko nadamdamagan? Nalaing ba't nga agdiskarte ti asawak? Saan mo ka di pa'y anadamag? Ngaglalaki ni bakit mo. Tangiwat yun, ana. Kababain mo't na itangay bagbagayo, Dadadaulan nyo mo't ti asawak. Isungarog ti agdindinamag. Sino tinagapon na ita adama kaya? Adda ebidensyayo, iti kastang ibagbagayo? Idarom kayong tupay. Ay na pare, surutom ni bagat mo, iti anyaman apapanan na. No kasta, mamati ka man, iti agwarwar sa damag, pare. No adda asok, adda puor, pare. Kalukwan na ita. Jak agtaktak iti oras amang surot ka ni bakit ko. Imposible nga ang lalaki kat nagsingpet kanyak.
Kasano nga road no agpaisaw. Anya nga iti aramidam. Ha? Oh, apay adi ka makatagaray. Magpaiso man bilang, papanawag ka na dalalaki na. Ah, Asino nga iti mangpakankan ka? Ha? Baybay amlata ka din nga aglalaki ni bakat mo. Tapno adamang pakankan ka. Unay mo na ng panagsasaom kanyak pare. Ah, kasano? Kat kaslawan laang kan ka, ti madamdamag mo. Nakita ka mismo ni bakat mo nga agkuykuyog da iti lalaki na, wale. Ayan ti ebidensya mi ti datang ibagbagam si ka, Jonah. Nakita nga ro dagiti do amatak. Vinidium ko mga rod, Si kamot, amumot nga awan cellphone ko. Mapan ka ngamin makitagod. Tapno aday gatang mo iti cellphone mo. Saan ka taday ta agiwara-waras iti chismis ti paglaingam. Nagsasao ka. Kasla saan ka mo't asadot? No kasta, saan ka amamati iti imbaga? Saan? Isa pumanaw kan. Tamang ano, niya pa iti maramid ko kin ka. Ibagaman kanyak tagpaiso, Agnes. Anya nga agpaiso? Agpaiso ka din, nga dalalakim. Ha? Nagsao ka. Ag di na magditi lugar tayo, nga dalalakim. Anya? Kasta ti agwarwaras adamag? Wain. Adda pa'y nakaibaga kanyak. Ang nakita nakaakadwam ti lalakim. Awan ka nung amin cellphone na. So, saan na kayo na i-video? Ay, saan nga agpaiso dayta? Lakay. Saan ka kumaamamat pati iti dayta adamag? Ay, nalawag mo't gaya man. Bumangon ako. Ne. Ayan, Agnes. Bakit? Bakit? Apay ang nakalukat na iti cabinet na. Ne. Awan mo ito nagiti badbado na. Anyan ti kahit asawa na ito eh. Ha? At surat ang nakaparabaw ti lamisaan. Basag. Dear Wally. Pasensyakan. Ngam agpaiso nga adalalakik. Kat sumurot akon kankwana. Kayat ko ni Dindong amakadan na. Gaputada trabaho na. Kan nagagat. Saan akas kan ka? Apapakpakan laang kanyak. Agnes. Ha? Ay, pinanawan akong asawak. Ay, kunak no kailangan kwa na asanak ngagtrabaho. Tasaan mo't ngagreklamo. Tagayam, naglalaki mat. Anya nga ita, mamati kan iti imbagak nga dalalaki ni bakit mo? Mamati ako na. Tadakat nga ron surat nga imbati na. Di kan tumot nga min mamati kanyak. Oh, anya nga ita, pinanawan na kan ni Agnes kat simurutan iti lalaki na. Apay, no na maatiak idikan ka, isina na nga ron, tilalaki na. Ha? Panawan nak man ditoy. Amok ni may kalaang, tapno kantyawan nak. Saan mo't nga iti kasta? Ngam kayat ko laang alawlawagan asa anak nga ulbod. Nga agpaiso ti ibagbaga. Nay, agar-arado ka may tuwalay. Ha? Ay, agarado akiti pagmulak na nang. Kasta no idi pa'y kumaan nakapanunot ka, saan siguro ang naglalaki ni bakit mau? Saan mo't ngamin ngagreklamo na nang. Saan aga po saan nga reklamo kat saan ka matan nga agunay? Amok itan na nang. Kat agtrabaho ako para tibagik. Tawanan mangpakan kanyak. Ay, rumbang lang, anak ko. Gapot ta agbisin ka mat, no di ka agunay. Sige nga ron, di daktaktakan. Ituloy ko ti agaradaw na nang. Gapo iti papanaw ni bakat ko, nasursuro kon ti agtrabaho, Mr. Lonely. Numalaglagip ko ti asawak, agbababawi ak. Ngem saan ko ang mapabasol, no nagbirok iti lalaki, ang makaipaikan kwa na iti nasaya at abiyag. Tuy pagayam mo, Wally. Agyaman akpagam Wally, iti daytoy apakasarita ala, ituloy mo ti aggaget. Tinapateg, nagbalbaliw kan. Ipamaysam ti mangged, tawan sa bali, nga agnumar, no di si kamat laeng.
Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Wally. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.